ओइचएस आनजादाव 87.7 जौखोन्दो लाखिना उथ्रिसारदोंब्लाबो जेंनायाव गोग्लैनांदों गितानजलि देबनाथआ। रंजानायनि बुब्लिबाबो इयुनखौ सानना गोजोननाय गैया गितानजलि देबनाथनि मोखाङाव। रांखावरिनि आंखालाव इयुननि सोलोंथाइखौ माबोरै लागोन साननानै आगोर मोनाखै गितानजलि देबनाथनि नखरा। देग्लायनि ओइचएस आनजादाव गासै मोनबा आयदायाव लेटारमाजों 87.7 जौखोन्दो नम्बर लाखिना उथ्रिसारदोंमोन गितानजलि देबनाथआ। नाथाय दा राहा गैया। गितानजलि देबनाथआ नलबारि जिल्ला धमधमा भेलामारिनि बिफा सुखराम देबनाथ आरो कल्पना देबनाथनि आंगो फिसाजो। ओइचएस आनजादाव मोजां नम्बर लाना उथ्रिसारदोंमोनब्लाबो नखराव रांखावरिनि आंखाल जानायलाय इयुननि सोलोंथाइखौ लानो जिंगासिनांदों गितानजलि देबनाथआ। मिथिनाय बादिब्ला गितानजलि देबनाथनि बिफा सुखराम देबनाथआ खुनुरुखुम नखर सालायनो प्राइभेट सेक्टराव सिकिउरिटि गार्डनि हाबा मावो। गावनि इयुननि सोलोंथाइ लानो लुबैनाया बे समाव रायजो सरकारनिसिम हेफाजाब बिहरदों गितानजलि देबनाथआ। श्री गीतांजलि देबनाथ मैं एबार उच्चतर माध्यमिक चूड़ाন্ত परीक्षात 87.7% उत्तीर्ण हबले सक्षम হৈছো। मैं 5খন বিষয়ত লেটাৰ উত্তীर्ण হৈছো। লজিক এণ্ড ফিলচফি, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল সায়েন্স, এছামিজ আৰু ইকনমিক্সত। मैं 98 পাইছো, এডুকেশ্যনত 93, পলিটিকেল সায়েন্সত 90 আৰু ইকনমিক্সত 88, এছামিজত 84 পাইছো, ইংৰাজীত 74। সুখী মই এইখিনি আশা কৰিছিলোঁ, ইমান পঢ়াও নাছিলোঁ, যিখিনি পঢ়িছোঁ এইখিনি যথেষ্ট মোৰ কাৰণে। সুবিধা হৈছে পঢ়াৰ, কিছু টকা পইচাৰ অলপ দিগদাৰ হয় আমাৰ, যিহেতু দেউতাৰ দৰমহা ইমান বেছিও নহয়, সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হয়। হ'লেও ইমানো হোৱা নাছিল। স্কুলত ছাৰক সহায় কৰিছিল মোক অলপ পঢ়া শুনাত। এনেদৰে মই পলিটিকেল সায়েন্সত মেজৰ লৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি MA কৰি শিক্ষয়িত্ৰী হ'ম। শিক্ষয়িত্ৰী হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মোৰ আশা যেন তেওঁ মোক এনেদৰে সহায় কৰে, যাতে শিক্ষাৰ দিশত মই আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু নিজৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰোঁ, এইখিনিয়ে মোৰ আশা। মই মাজে সময়ে এনাই বেডমিণ্টন খেলোঁ বা ছবিও আঁকো এনাই পেঞ্চিলেদি কালাৰ নোহোৱা কৰে, আৰু কেতিয়াবা মই ৰান্ধিও ভাল পাওঁ। এনেদৰে কিছু কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মাজে মাজে। 6 ঘণ্টা সদায় পঢ়িছিল আৰু মাজে মাজে যেতিয়া টাইম পাওঁ তেতিয়া সেনেকৈ পঢ়িছোঁ। বুলি ক'ব নালাগে, নিজৰ যদি ইচ্ছা থাকে কিতাপৰ পৰা পঢ়ি ওলাব পাৰে। আৰু মই যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছোঁ তাতে ভালে ধুনীয়াকৈ পঢ়াইছে, প্ৰত্যেকটো টপিকত গুৰুত্ব দি পঢ়াইছে, সেনেকৈ বুজি পাইছোঁ। আৰু দৰিদ্ৰতাটো সকলোৰে প্ৰব্লেম হয়ে বেছিভাগৰ, সেইকাৰণে ৰখি যোৱাটো ঠিক নহয়। দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পঢ়ি যাব লাগিব, নহ'লে সদায় সেই দৰিদ্ৰ হৈয়ে থাকিব লাগিব। এনেকৈ আৰু দৰিদ্ৰতাক নিজৰ দুৰ্বলতা হিচাপে ধৰি ল'ব নালাগে, আগবাঢ়ি থাকিব লাগে, পঢ়ি থাকিব লাগে নিজৰ কষ্টবোৰৰ মাজতেই। ধমধমা আঞ্চলিক কলেজত थाखो जेसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जेसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।